Me tū he tūru Māori kaore rānei. Ko ia hoki te pātai e whiua haere tiana ki te marea i rotorua. Ko te māharahara kē a ētahi, kei whakawhāitihia pea te reo me te kanohi Māori ki taua taumata i taua tūrura. Nei rā, Moana Makapiluli. Ko ngā whakaro i ngā tiriti mō ngā tūru Māori. Well, our Māori people should be on there. Yeah, it'll help us out. Whai munu tērā. Mā rātou punu kore mō mātou whewe Māori. Me whakarongo nei ngā pāke. I haven't really investigated it too much, really, but yeah, I'd be keen on something like that. Kua hia tau nei te kaunihera e tau patu ana mēnā rānei me whakatui ngā tūru Māori ki te rohe. Māori Awards opens up a conversation, effectively. What I would prefer to be seeing is true representation, which is actually 50-50. Right then and there, you're actually honouring treaty obligations. Toko whānga uri Māori o ngā mema te kau i te kaunihera i tēnei wā, ki te eke ngā tūru Māori toko toru ngā tūru ka whakatūria. I'm still mindful that we have treaty obligations to fulfil. What has been able to be introduced is Te Tatau o Te Arawa, which is our partnership model, which honours our agreement, our Fenton's agreement that Ngāti Whakaue had with the establishment of our township. But still within that, there are opportunities for us to be considering as council as to how can we still continue that partnership? Ko te tatau o te arawa te māngai mō te iwi i te kaunihera. I tēnei wai kimi whakaro ana mai i te iwi, mēnā me whakatū tūru Māori me mautonu rānei ki te tatau, me whakatū i ngā mea e rua rānei. Ko te pātai kē, eha ngā whakaro o te arawa e pāna ki tēnei kaupapa. Nā i roto i ngā hui, me ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero, kua nui te tautoko mai a te arawa i tēnei kaupapa, ke whakatūria ngā awards e kia nei ki te kaunihera. Nā reira, ko ea hau te whakahei te kōrero a te arawa. He iwi e āta wānanga ana i tōna mana ki ngā kaupeka katoa o te kaunihera. Moana Makapiluli, Te Karere.